nawe usukuri mwana. Reka sha. Ubusa 6,000 koko. See the view, papa. Let's build Better tomorrow with GC today. Ndebera ikiyaga cya Kivu kitegeye neza 100%. Ndebera hakurya ni Brasserie. Ibi bigori byose birimo. Ibi byose birimo kugera na harahepfo. Bira biti mbona biriri. Bose n'ubusa 6,000. Noneho dure. Ndabona urubibi ari hirya y'inyuma hinze. Ikukubwira ngo ubuso 6,000. Ibaze ubuso 6,000. Amafaranga make cyane noneho. Miliyoni. Wo buretse gato. Egera hano. Uzumbwira uburyo amafaranga miliyoni 70 ngahe ari amafaranga make. Ayo mafaranga uvuga ameze uta amafaranga uvuga make. Miliyoni 150 kumva ari amafaranga menshi kubuso 6,000. Wowe udukurikira. Ibaze 6,000 byose. Arabura 4,000 ngo twuzuze hectare. Ifite see the view hajya kirani bira nibiki mbona hari hano ni kuri gazi metane abantu bazi Brasserie abantu bazi hano Busoro hari kuri gazi metane ariko muno hari hoteli nabonyeho ega muri kino hano turi hagizwe n'amahoteli ibintu byose bijyanye na hospitality urahashora kandi bigakunda. Yes nagira papa se gato. Yes aha muhagaze ni muhe murenge? Uyu murenge rero ni umurenge wa Nyamyumba. Ni Nyamyumba mu cyanya cy'amahoteli. None mongere musubize. Uva mu mujyi wa Gisenyi ugera kuri kino kibanza hari urugendo rungaritse. Muri kilometrage turabona twakoresheje ibirometero 10 gusa. Urumva ko ari hafi cyane. Kugira muvuye mu mujyi wa Gisenyi mugera aha ngaha. N'urucabana. Murakora cyane. N'urucabana. Turakora. Thank you. Welcome. Muntu udafise amafaranga utazakinisha ibi bintu byo kuza kugura ku kiyaga papa. Sibyo? Nibyo mutwandikire cyangwa se muduhamagare kuri izo nimero muri gukora muri screen yanyu. Turi Gisenyi komisiyoni. Dore kaburimbo ngiyo ira ni imodoka iri kuducanira amataririya. Kubashoramari. Mwamubonye umushoramari wimanukiye. Wino mu bandi bashoramari wiyunge natwe the GC1 on the top. So let's build a better tomorrow With GC today and tomorrow.